Amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda ari nako impanuka ziyongera mu muhanda. Bino polisi yabikomojeho uno munsi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026, ubwo isobanura ko uyu muhanda uva Masaka werekera Kimironko hano neza impande ya Kigali Parete haherutse kubera impanuka y'imodoka iri mu bwoko bwa Coaster yari itwaye abanyeshuri n'indi modoka iri mu bwoko bwa Rava4 biza kugonganira hano. Rero ubwo umushoferi wari utwaye iyi modoka ya Rava4 yari yanyoye ibisindisha, ubwo bamupimaga basanze yanyoye ibisindisha. Rero kandi bavuga yuko n'ibinyabiziga byongera mu muhanda biteza impanuka nyinshi. Rero ugasanga abashoferi babigizemo uburangare no banyweye inzoga bazi ko ibinyabiziga ari byinshi mu muhanda, ugasanga rero kwa kundi baforosa badepasa ugasanga baragonganye. Ahubwo amahirwe polisi ivuga yuko iyi mpanuka yabereye hano Kigali Parete nta muntu n'umwe yigize upfira nta numwe yakomerekeyemo, byari iby'amahirwe gusa n'imodoka zangiritse. Ibi byatangajwe na Traffic Police ivuga yuko rero ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda ari nako impanuka ziyongera mu muhanda. Ubwo barimo bapima nibwo indi mpanuka yaje kuhita iba, ariko iyi mpanuka yo yari akasamutwe. Imodoka yarimo iva Kimironko ruguru iza yahoreye, mu kuza yahoreye nibwo yaje kubita ipoto ry'amashanyarazi. Ngaho ibaze kugira ngo umushoferi aturuke ruguru iriya aze akubite ipoto ry'amashanyarazi. Polisi rero ivuga yuko yatangiye gahunda yagerayo amahoro, bwiganiriza abashoferi n'abamotari kugira ngo ibibutse gukoresha umuhanda bajye birinda impanuka zikunze kubera mu mihanda. Ni itangazo rya polisi. Polisi ivuga yuko imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zimaze kwiyongeraho 70%. Imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli, mazutu ndetse na esase 50%. Bivuze ngo izo modoka zo ziri kwiyongeraho gato. Izikoresha hybrid, umuriro na batiri cyangwa umuriro n'amashanyarazi zimaze kwiyongeraho 40%. Bityo rero polisi y'u Rwanda isaba abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda kujya baba maso, n'abanyamaguru bagenda mu muhanda kuba focus mu gihe bari kwambuka umuhanda, bakambukira muri zebra crossing aho abanyamaguru bambukira. Umushoferi utwaye imodoka nimba ugeze kuri zebra crossing ugasanga abanyamaguru barahagaze, tegereza abanyamaguru babanze bambuke ubone kugenda. Hari abashoferi babandikira kubera ko kwambuka n'abanyamaguru bari kwambuka, ugasanga umushoferi bamwandikiye 25, moto bayandikiye 10, ugasanga abantu bari kuburana bari kurekarama ngo umunyamaguru ntabwo yari bwakandagiremo. Kwanza nimba umunyamaguru ahagaze kuri zebra crossing ugomba guhagarara, uwo munyamaguru akabanza kambuka nawe ukabona kwambuka, kubera ko ibi ngibi bikunze kugaragara mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Muhima, mu mudugudu w'Imara, mu karere ka Nyarugenge. Ubwo abanyamaguru barimo bambuka, imodoka yaramanutse ikubita umunyamaguru ihita imuhitana. Bityo rero umuntu wese ugerageje kwambuka zebra crossing harimo abanyamaguru ari guhangana n'abanyamaguru, uyu nguyu ahita hanwa agahabwa igihano cyo kumuca amafaranga ingana n'ibihumbi 25. Iyo ujubaje ikoterevasiyo bakwandikiye ikarenga iminsi 3 bihita biba ibihumbi 25, bihita ibihumbi 35, bihita bagukubita n'amande y'10. Bityo rero polisi ibwira abanyarwanda bose kujya baba focus mu gihe bari mu muhanda, n'abanyamaguru nabo kujya bambukira mu muhanda cyangwa kwambuka bari kuvugira kuri telefoni ntago byemewe. Nimba uri kwambuka, telefoni yawe ishyire ku ruhande wambuke, nugera hakurya yongera uvugire kuri telefoni. Hari n'abambuka bari muri ekuteri. Ese wambutse uri muri ekuteri imodoka ikakugonga byagenda gute? Mwagiye namwe mumenya ubwenge, mwagiye mukoresha ubwenge ko mubufite ku bwenge mutabusorera. Ubwenge mubaye mubusorera byagenda gute? Mujye mukoresha ubwenge cyane. Uri kwambuka zebra crossing, uri kuvugira kuri telefoni, uri muri ekuteri. Ese ufitanye amasezerano n'umuhanda? Ese umushoferi utwaye ubwiye n'iki ko kinyabiziga cye kitacitse feri? Dore ko iri muri ekuteri nta kintu na kimwe uba uri kumva, nta nubwo ihoni ryavuga ngo uryumve. Bityo rero polisi y'u Rwanda ivuga yuko mukwiye kuba abantu b'abanyabwenge. Kwambukira muri zebra crossing muvugira kuri telefoni wapi, kwambukira kuri zebra crossing muri ekuteri wapi, ambuka mu muhanda uri focus. Namwe bashoferi gutwara ibinyabiziga muri kuvugira kuri telefoni ntago byemewe. Harimo abantu benshi mwigiza mwumva amakuru ngo byo kuvugira kuri telefoni ngo polisi y'u Rwanda ngo yabikuyeho ngo nagwe kwandikira. Uwo uzashyira telefoni ku matwi gusa urebe ko batakwandikira 35, kubera ko impamvu bakwandikira 35 icyambere harimo jeunesse circulation.
ya 25 bagashyiraho n'icumi ryo kuvugira kuri telefoni bikaba 35. rero twara ikinyabiziga uri focus telefoni, nushaka kuyivugiraho ugenda uhagarare ku ruhande uvugire kuri telefoni. Kuvugira kuri telefoni si ikosa, ariko hari akandi kantu polisi y'u Rwanda yashyizeho kohereje abantu. Niba ufite imodoka yawe ifite bluetooth, connecta bluetooth yawe ni radio, ugenda uvugira muri radio afazari nta kibazo, ngo biba bikenewe cyangwa ngo biba byumvikana kuri kuganira n'umuntu udashobora kuba warangara. Ariko iyo kuvugira kuri telefoni wandika ama message kuri telefoni warangara, ushobora no kugonga. Bityo rero polisi y'u Rwanda ibikomoza ivuga ko mwese mugomba kuba focus mu muhanda, kandi amakampani atanga akazi amajasi atandukanye bajye bahereza abashoferi akazi babanje kubacekinga cyangwa babanje kumenya ko bazi imodoka. Impamvu polisi ibino yabikomojeho ni ukugira ngo umuntu muhereze imodoka, koko hari zino modoka z'umuriro zaje za Yutongo zitwara abantu n'ibintu hano mu mujyi wa Kigali, ugasanga umuntu arayitwaye ayirengeje umuhanda. Iyi modoka bayihereje umuntu utazi imodoka, iyi modoka bayihereje umuntu ubonye kategori ejo, ntazi ukuntu iyo modoka ikora, nta n'umuntu bayimuhuguye ngo arebe ukuntu iyo modoka ikora. Ayigiyemo atwaye abantu barenga 500, atwaye abantu bagera mu 100 muri 80 mu modoka, aragiye abashekuza umukingo, bamwe barakomereka. Mwagiye muturinda mwebwe mutanga akazi mukareka gutuma abantu impfu ziyongera, kuko kari mwebwe mutuma impfu ziyongera. Iyo uhaye akazi umushoferi utazi imodoka niko bigenda, imodoka bagomba kuyiroha hagapfamo abantu cyangwa bagakomereka, mu kimwe bagira amahirwe nibapfe. Bityo rero amakampani atanga akazi, polisi yabasabye ko bazajya batanga akazi babanje kugenzura ko abashoferi bazi ibinyabiziga, byana ngombwa bakabahereza ikizamini. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nye mwumvaga kuno muyoboro nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, nkaba narimerereye hano mu mujyi wa Kigali ku itangazo rya polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali, ubwo polisi ishishikariza abanyarwanda bose kuba focus, kuba maso mu gihe bari kwambuka muri zebra crossing, bakaba batari kuvugira kuri telefoni, bakaba batari muri ekuteri, kugira ngo barinde ubuzima bwabo. Mu gihe n'abashoferi basabwa kugera kuri zebra crossing, hari abanyamaguru bagahagarara bagategereza abanyamaguru bakambuka. Uzafatwa arimo agerageza kwambuka n'abanyamaguru nabo bambuka azahanishwa 25,000 namara iminsi 3 atarayishyura, hitaba 35 n'amande y'ibihumbi 10. Bityo rero mwese mwirinde, murinde ubuzima bwanyu, munarinda ubuzima bwa bagenzi banyu. Reka nongere mbifuriza umunsi mwiza, umunsi wabiri w'amahirwe, muwahe muronke abagiye mu kazi gatandukanye, kandi wakoze subscribe kuno muyoboro, nawe nongeye kukwifuriza ibyiza. Imana igiye gukubira 7 kwineza wakoze, kubyishimo waduhaye, kutunezeza. Nawe niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera, ujye mu mubare w'abantu Kidasamura TV Rwanda ishimira. Turabakunda, murakoze, Imana ibarinde. Ciao ciao.